Abantu bingi nibo bayikira cy'ishomero lya Kichwamba Hometown Council ya Kitagwenda District ni Kitagwenda. Bazamu amanga betyabe ukusateka kanaka kuyimwihanga sino wabazibire bazamu batura baina kuwalinga kwa kuna shomera nshonga zabo abanyanta abantu abo mbareke bagumenu. President Yoweri Kaguta Museveni abirashindikirizibweho omukazi we Mama Janet Kataba Museveni all minister w'ebwegese n'emizano President ashoborire enshonga bwaciye NRM ekatandika enteekateeka zo kwiha abantu obakurabira omukora ya PDM. Nuko apostolire hari miliyoni igana buri mwaka ku myaka 5 mbamo miliyoni 500 ku mwaka wose. Ezanyu zo kubaraga gavumenti ya Kampala y'isentendo z'umwaka wose hati bayimenya ibiri bari abamaze kutunga ukubona ayongire yayoruka bimwe ariye ebagenderere okorana muno gashayika omukutungura ebyentambura harimo gukora imihanda nkogwa Fort Portal kuza Kijura Cyenjeje kuraba kiruhura kuza Kamwenje okereze muto ntaranya mu super jako ekiruhura y'abantu bagiye nabwo n'umuntu waje n'umuntu gukora wa ibanda kaujegera sanamera shakabweje hatu mugeho masio mashambra agambere akongera sente omashomero okureba ngo buri mweji yashomera busha umbaye ya education kigera bashobora kumara ibiro kwatero kwa twashaka sente aho batera bashobora n'abandi erigeho abana bashobora gusha n'icyo bateza kandi ngabanyakitagwenda twehireyo ngumiza mu tukareba ngo uriya Kitagwenda twagitwarumisha kandi twasapotinga NRM 100% ahabo kuba NRM tuberireho Gasha kwa Anthony Atwine, our TV West.